Kata padu-padu bulan kemudian, atanya terbukti. Rupanya Syekh Ibnu Syika yang jite kuayu ke kitab. Gundang ubena iaitu gurai-gurai ubena ulama-ulama alam Nanggro Baghdad. Watanya, mendebak kitab muzakarah talu mandu ulama yang hayu Ibnu Syika. Ya ni. Menang Ibnu Syika, hayu datang Ibnu Syika. Watai hayu watanya sampai gundang le raja. Gundang le raja ke istana, ujung muzakarah le ubena ulama. Ternyata hayu tak Ibnu Syika ubena iaitu ulama-ulama Nanggro Baghdad talu ham jauh surah Ibnu Syika. Watanya kabeh wau deng kena raja bereh mantap tak hayu tak. Ternyata anatre watanya anak raja beri ke Ibnu Syika nak beri. Le beri Ibnu Syika karena agaknya galon anak raja kau tadi menjatuh tu cinta ke Umang hawa tak putih anak raja jamun panena pakai jilbab anak raja. Uman musalap-salap hawa ke. Duduk gejak lah iaitu ba ibnu ba itu anak raja. Kiban dik sayang tengelung deh. Ilungnya kan tungkunya kita ka mendum ulama talung-alung ya. Rupanya kakak anak raja nyantem. Long tem yang bayah lah gejak tu kedih iaitu ba raja lungnya kagalak kan ero ni lung kau ngan ero ni keban. Nah syarat mengkau ngan lung. Putra syarat long rajanya ke Ibnu Syika. Dumpu syarat long lontem. Lontem long dumpu syarat. Kekele raja Ibnu Syika. Damanglah kamalung Kristen. Jut. Ketemang. Jam tengah orang kelung. Kawin juga ni raja. Ibnu Syika. Kata mong dalam Kristen. Katro ata gurai kekun. Gata apui dalam kekupuran. Kejut menyogetanyo hana adab ngun gure. Wate gure kamu curi hati kamu hata kekun. Bit kata game datang. Akedek juga mendatang. Konji lagi mendatang jajayan. Ada akai game datang. Na'udzubillah.